Келдиңби келген болсоң бери бас, демиккен тойлаган боз жоргоңдун демин бас, эй демин бас. Элүү жаш төгүлгөн көз жашымды күтпөгүн, кучакта жайдары тосуп алам керип каш. Элүү жаш, мен кээде жаштыгымды сагынсам, тарынбайсыңбы элүү жаш? Балкыңды балалыкка кылсам, кайрылбайсыңбы элүү жаш? Жашмын деп мүдүрүлүп чалынсам, таяп бир койчу элүү жаш. Же эрте карылы калдырсам, аяп бир койчу элүү жаш. Элүү жаш, билчимин алыс жакта бардыгын, тойбапмын ылдамдыгын, шардыгын, эй шардыгын. Элүү жаш, алдастап шашып калдым чынында, анткени билдим мен убакыттын тардыгын, эй тардыгын. Мен кээде жаштыгымды сагынсам, тарынбайсыңбы элүү жаш? Балкыңды балалыкка кылсам, кайрылбайсыңбы элүү жаш? Жашмын деп мүдүрүлүп чалынсам, таяп бир койчу элүү жаш. Же эрте карылы калдырсам, аяп бир койчу элүү жаш. Таяп бир койчу элүү жаш. Элүү жаш. Мен кээде жаштыгымды сагынсам, тарынбайсыңбы элүү жаш? Балкыңды балалыкка кылсам, кайрылбайсыңбы элүү жаш? Жашмын деп мүдүрүлүп чалынсам, таяп бир койчу элүү жаш. Же эрте карылы калдырсам, аяп бир койчу элүү жаш. Таяп бир койчу элүү жаш. Элүү жаш. Урматтуу спортсмендер, күйөрмөндөр, мына азыр жырбөккө башталып атат. Саат 11:00-да жырбөккө бүтөт. Келгени келди, келбегени катышпайт. Бар малым болгула. Ana ne? Nerede açın ayıp olur? Duru solup taşlayıver керек.
Bir жағына Men oy pikirim. Men bunday deb atamda, eğer bizden bir grupaga tushib qolsa, bir oyun açık oladi da. Endi bu bayagıda peşenede. Bu Almaz ekeni giten boylu buna birinci jol ötüp atat. Anan özüңүздөр чечесиздер бирок, мен оюмду айтып койдum. Бардыгы бир талбак иштен чыкты. Birden de ötetpey degende. Üstüne düşüyor, ne oldu? Sizlerin ilk olur bir Кандай дейсиздер, айтып койбойсуздарбы? Не болуп атат? Boğaz kalpağa sağlığı tartışır. Şu kırgız çigitleri aldığa Kolu medal gümüş menen jada kalsa altın var Çelbiregen kırgız çeliginde biyik jaraşat Sportçularda oşonduktan kolda ula jakşılap Dayım kırgız ulup özü biyik koygon namısın Kırgızında күрөш çıkan balbaldарын alışı Biz elimden ümitimiz başlagan son taştava Munu erece türünde bek içine saktava Luğum jarkan bul ürümdü sportçularga arnagam Jigitlerge kırgızımdı namısın bek saktagan Çeverine sport türünün arı gözde jogoru Dağı biyiklerge jetip bilgilikte bololu Oşonduktan öcürümdü elin üçün ayava Bizselerge işeneri üstü bilip algıla Talıp bagandar gönüge ösüp gele jatkandar Tüm jigitler bar bolgula barınar Gündü tünü sportçu ala tera kızam aşıkan Gündü tünü er azamat aldı gözde aşıkan Çıkan jigit çapayan ba alga jigit aldıga Tururduman kıran jigit kılar eşin aldıda Gündü tünü sportçu ala tera kızam aşıkan Gündü tünü er azamat aldı gözde aşıkan Çıkan jigit çapayan ba alga jigit aldıga Tururduman kıran jigit kılar eşin aldıda Götürülgün bayrak Kızıl emge kırman terim menen çıgat maynap Jengip çıgıp mına bugün çıktı al finalga Azamatsın er azamat kıran kırgız alga Kırgızımdan kıran güçlü jigitleri aldıga Elin üçün jerin üçün namısın da aldırma Senin üçün elişengen barı senin kolunda Atar et altı medalde asa gel boruna Alayım seni mana satamdın arbağı koldosun Tike kara biyik götür başın jerge konbosun Tırış barı öz kolunda o küygönde jalında et Eski alıp hiç unutma güç atasın tanıbayt Günü tünü sportçu ala tera kızam aşıkan Günü tünü er azamat aldı gözde aşıkan Çıkan jigit çapayan ba alga jigit aldıga Tururduman kıran jigit kılar eşin aldıda Günü tünü sportçu ala tera kızam aşıkan Günü tünü er azamat aldı gözde aşıkan Çıkan jigit çapayan ba alga jigit aldıga Tururduman kıran jigit kılar eşin aldıda Ötüp kırgız çelegin tereң urmatagan elip alap geletim gegin Uşunumdan жазбайым өркүндөй бер өсөбер Seni görüp үлgü algan 16 komanda katıştı. 16 komanda 2 gruppaga bölünüp oynashат. Final kres bolat. Birinci gruppadan birinci, ikinci çıgat. İkinci komandadan birinci, ikinci çıkıp turup birinci gruppanın birincisi menen ikinci gruppanın ikincisi, birinci gruppanın ikincisi menen ikinci gruppanın birincisi oynaydı. Kanışkıya, Aygırcal, Baymak, andan keyin Koşterek, Alabuka, Göybelen, Kökserek, Ayrıtam. Tizilingizler.
Mına bugünkü uşul Бекбердиев Алмастын 50 жылдык юбилей болуп отурат. Ошон үчүн бүгүн мына волейбол боюнча мелдештинде баштайбыз балдар. Анда эмесе Кыргыз Республикасынын гимни жаңырсын. Анда эмесе сөздү Сумсар айыл өкмөтүнүн башчысы Рыспеков айткыла берилет. Аттуу алыстан жакындан келген коноктор, спортсмендер, спорт көрмандары мына бүгүн биздин айыл аймакта Бекбердиев Алмазбек Алишерович 50 жылдык юбилейин өткөзүп жатат. Ушул юбилейди спорттук оюнун бүгүн ачылышын ачык деп жарыялаймын. Oylagan boz jorgongun demin bas, demin bas. Ушул биздин жигитибиз, спортсмен, жердешибиз Алмазбекке чын денсаулык, иштеринде ийгилик, үй-бүлөсүндө бакыт, Кыргыз элине, журтуна кызмат кылган биздин ушул жигитибиз, ушул биздин аймакта бул 50 жылдык юбилейин өткөрүп атабыз. Кудайдан эмне тилесе, тилеги аткарылсын, жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Ушул жакшы командалар оюндоп бизге көңүлдү ачып, жакшы ийгиликтер жаратылыштарга биз тилектешпиз. Анан ушул Сумсар айыл өкмөтүнүн атынан жана өзүмдүн атымдан ыраазычылык кат Бекбердиев Алмазга. Бекбердиев Алишерович, Алмазбек Алишерович Сумсар айыл өкмөтү ыраазычылык билдирет. Biz айыл аймагынын спорттун волейбол түрү боюнча сиздин жаштарга берген тарбияңызды жогору баалайбыз жана мындан ары да Сумсар айыл аймагынын социалдык, экономикалык, маданий, спорттук жактан өзүңүздүн эбегейсиз зор салымыңызды кошо бериңизге тилектешпиз. Сумсар айыл өкмөтүнүн башчысы Рыспеков. Жайдары тосуп алам керип каш, эй жаш. Мен кээде жаштыгымды сагынсам. Рахмат көңүл бургансарга. Ийгиликтер боло берсин. Аманчылык болсун элибизде, журтубузда. Рахмат. Сумсар айылынын аксакалдар кеңешинин төрагасы мурун спортсмен болуп жүргөн Тургунов Бойлоекке берели. Саламатсыңарбы, спортсмендер, жаштар. Мына эң жакшы бүгүн мына биздин ошо Алмазбек деген инибиз келип, ошо юбилейин өткөзүп берейин деп оюн баштап аптыр. Бул деген абдан сонун нерсе. Эми мен силерге каалаймын. Төлгө ийгилик, уткула, ойногула, силер да ушуга окшоп чоң жигит болгондо оюндарды башкарып бердиңер. Убагында биз да ойногонбуз. Биз да спортсмен болгонбуз. Эми картайдык, эми силерге акыл насаат айтып отурабыз. Рахмат, ишиңерге ийгиликтен соң. Рахмат сизге дагы. Анда эмесе кийинки сөз ушул Алмаз окуган мектептин директору Козубаев Саакеге. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу спортсмендер, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Мына Алмаз Алишерович болсо бүгүн жакшы жөрөлгөнү баштап берип атат. Бүгүн тоо уюштуруп берип атат. Ошо Алмазга чын денсаулык, узун өмүр, иштеринде ийгилик каалап, ушул жөрөлгө мындан дагы улана берсин. Ушул жетекчилердин атынан биздин өзүбүздүн белектерибиз бар, ошолор тартып коюп урушат этиңиздер. Bildim men o vakıttın tardığın, hey tardığın. Men kede yaşlığımdı sağınsam, tarınmaysın bu eli yaş.
Rahmat çoğun. Anda emese keyinki söz. Uşul bizden legendar oyuncularımızdan burun başlap жүрген oyuncumuz akemiz Tustalik öğren sözü. Kol çalılarına. Hurmatlı sportsmenler, hurmatlı jetekçiler, kuyarmanlar. Mına bugün biz Şakaktar şarçasında yaxşı bir marekeni uyuşturup жатабыз. Biz şu Almasты menen kançagan yerlerge barıp geldik. Kırgızstan'ın barlık burçuna aylanıp geldik. Anam bir gün Almaz aytıp kaldı. Men de bir elibizge çıkkanımda bir жақсы тоғыштырып берейин деп. Ошол максатыбыз бүгүн аткарылып жатат. Biz ne deybiz? Buna Almaz'da uşul Gagarin orta mektebinden başlap bütkөнгө чейин başlavandan ki buna şu 25 yıl şu yıl oynap geldi da. Buna ошонун içinde 15 yıl şu Şakaktar komandasını aldığa çıkarıp geldi. Anın içinde ağa jardan bergen bizden köптөгөн oyuncularımız var. Эми bu ayta ketsek uşul Çatkal, Alabukar rayonunun namızın korgodu. Andan keyin Жалал Абад областının namızın korgop республикада 5 жолу namızın korgop республика çıkıp geldi. Ошондо эле мына республикалык mugallimler arasında Meldeş'ten 2 жолку чемпиону Жалал Абад шаарында өткөрүлгөн социалист эмектин баатыры Өлмөс Атабековнун жеңүүчүсү Аксы районунда өткөрүлүп келген Шерали Жоро Шералиев эмгектин баатыры Жоро Шералиевдин призору болуп келген. Ошондой эле Шакактарды 15 жыл астыга сүрөп келди. Биз эмне дейбиз? Мына Алмастын жөнөкөйлүгү, Алмастын бирөө менен урушканын көргөн жокпуз да. Өзүнүн болгон насаатын айтып, жетекчилердин, өзүнөн чоң адамдардын айтканын жасап кел. Мына азыр дагы өзүнүн калыбын ойноп келатат да. Бул Алмаз Кыргыз Республикасында бир башкача оюнчу да. Себеби күчтүү оюнчу болушу мүмкүн, бийик турат. Күчтүү оюнчу болушу мүмкүн, взлет турат, метр турат, прострел турат. А бунун амплуасы өтө жогору да. Взлетту да урат. Atıp bersen frastreldi uğrat, metrdi uğrat, biyikti de uğrat, biyikti urganda da tüz de uğrat, bakoy da uğrat da. Şunçalık güçlü oyuncu ekenen biz dağıla söz veretamiz. Buna bugün dağıla oşol oyuncu, egerde toptu özü çıkkan jagına taşla berse dağıla urup düşer. Oşandıktan bugün hazır oyunun, Almastın da oyunun görüyoruz. Ne deybiz? Almaska den soluk kalaybiz. Uğur kızlarına den soluk. Baktı birbirlerine baktı talay kılayбыз. Biz dağı şu sportmenlerin atынан bu çepken kalpak gizip ruhsat edesin. Rahmat. Evet, rahmat. Andan keyinki sözdü 1 may ayından gelgen Almasты kututap gelgen Ökül Mağzın Bey görüp ona. Assalamu alaikum hurmatlı sportsmenler. İnim Almaz юбилейин кут болсунуку. Кудайым сага өмүр берсин, денсаулык берсин. Много Алмазды биз көпчүлүгүбүз тааныйбыз. Турсун ака ушул жигитти ойнотуп, канча жерде Şakaktar'ın atını çıkarıp türdü. Bunun arasında bizim bir jigitimiz var, mahkum olup gitti. Şamırza, Bekmurza, çok oynayıp жүргөнсүңөр. Anan Almaz daima жаштарды тарбиялап, өзүндө кылып чыгара берген. Кудайым сага өмүр берсин, денсаулык берсин, үй бүлөнгө бакыт берсин. Анан айлык өтүбүз тарабынан кичине арзуаган белегибиз бар эле, тапшырууга уруксат этиңиздер. Dostum balam kerip taş. Yaşlığımdı sağınsam Darınmaysın bu elcaş Balkındı balalı kadılsam Ayrılmaysın bu el Rahmat. Andan keyin şu Almazды kutuktap Aksı'da gelgen kızlar var eken şu kutuktap koygan. Söz taşılar var yani. Geliriz.
Саламатсыңарбы бүгүнкү ушундай жакшынакай татынакай иш-чаранын катышуучулары, сиздерге жалпы Аксы элинин атынан жалындуу ысык салам. Урматтуу спортсмендер, биз дагы Алмасты ушу спортсмен катары көп жылдан бери жакшы билебиз, жакшы тааныйбыз. Кече бизге чакыруу баргандан кийин ушу Алмастын сүрөтүн издеп соц тармактарга кирдик да, көп жылдан бери көрбөгөн үчүн Алмасты тааныбай калыптын сүрөтүнөн. Анан таап азыр жанына келсем, баягы эле Алмас ошол эле жап-жаш бойдон экен. Бүгүнкү убакыт деген учкан куш экен. Мына Алмас эр ортону 50 жашка толуп отурат, жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, ошол өнөрлөрдүн бири Алмастын эң сүйүктүү спорттун түрү волейболду өтө жакшы ойногонун биз аксылыктар дагы өтө жогору баалайбыз. Анткени биздин райондун да намысын бир нече жыл коргоп, жакшы ийгиликтерге жетишип, Аксынын намысын да коргоп келген бала. Алмас, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун, үй бүлөң менен бактылуу жаша. Мындан кийин дагы ушу спортту таштабай, дайыма өзүңөн кийинки жаштарды тарбиялап жүрө бер. Элдин уулу болуу кыйын билгенге, эгем дагы бат берет го сүйгөнгө, элди топ-топ ак батасын алам деп, эр ортону 50 жашка толгондо, топту сүйдүң, кадыр күттүң артынан, дос жар таптың алыс менен жакындан, мезгилинде күйөрманың көп болду, азыр деле жазбаптырсың аныңдан. Аксынын атынан да ойногонсуң, Аксыга дала жеңиш жолдогонсуң, ал кезде оюнду да катырчусуң, азыр да жаман эмес ойногонуң. Иним Алмас, куттуу болсун майрамың, ийгиликти коштоп жүрсүн артагың, жакындарың, бала чакаң бар болсун, жандап жүрсүн өмүр бою алганың. Алмас. Алмастын сүрөтүн атайын ушуга түшүрдүк. Чепкен жапсак, аны Алмас кийип жүрбөйт. Бул өмүр бою үйүнүн төрүндө илип отурат. Элдин уулу Алмаз 50 жашта. Бастап шашып калдым чынында. Анткени билдим мен убакыттын тардыгын. Эй тардыгын. Мен кээде жаштыгым. Раз. Анда эмесе, ушул Алмаз акесин куттуктап Кол чалып турабыз, кол чалып кыздарға. Суу булактан суу аласың сардалгыз, каралада боюң катардай чуаласың сардалгыз, ак мөңгүлү дайрадан суу аласың сардалгыз, ашыктыгым мансайына бураласың сардалгыз, ак мөңгүлү дайрадан суу аласың сардалгыз, ашыктыгым мансайына бураласың сардалгыз, ак мөңгүлү дайрадан суу аласың сардалгыз, ашыктыгым мансайын бураласың сардалгыз. Турсуналы аке, главный судья бүт маселелер ошол аркылуу чечилет. Анда мына биринчи турду биз түзүп койдук. Падек Кошболот, Сафет Булан Сумсар, Көксерек Алабука, Баймак Айгыржал. Экинчи группада Айрытам Жойбилен, Шагафтар 1 Сартала, Шагафтар 2 Канышкыя, Кызыл Токой, Коштерек. Анда эмесе биринчи поляга Шагафтар менен Сартала даярдангыла. Экинчи поляга Падек Кошболот, үчүнчү поляга Сафет Булан Сумсар, төртүнчү поляга Айрытам Жойбилер даярдаңыз. Төртүнчү нарк чекедеги. Кыздар болсо спорт залда ойнойсуңар. Ошол жерде биз дайындап койгонбуз.
Aşıl dedi uyuşturat. Bir jeri böpkün araşırdı olur. Kızlardı 5 kamanıdır. Küçük'e Küçük Koylağa. Üçüncü Koylağa Hasan degen ağay barat. Dördüncü Koylağa Akıl. Dördüncü Koylağa südye oldu. Assalamualaikum. Hurmatlı şu turnirin katışçıları. Oyundu Kazaklarlı Almaz Tozum'un şunda atap oyun bulganına Tenis bunu kanalımda. Çakaflar verelim, sattılar. Hadi yine. Oy. 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 Oy bu. Oy. Başkanlığı. Salsı bireyi doğası gibi yaptın ki. Yerken. Yok, kalma. Oo, no, bak otur bana bak. Otur. Dinle kal. İgraf verin. Olmaz. Olmaz. Metre versin metre. Yakından çıkar, yakından çıkar. Ver Emir. İyi. Altayki. Şunda ne bırak? Ana! Kılıç. Top veriyor. Yok bir top. Pozne. Gol.
Oyun yaxşı. Yok cagaş aldın mı? Peşiniz bayrak koyar mı? Bayrak koyar. Bayrak koyduğum o kapıya kadar gitti. Var ya sürük etkeni gelip yaptılar. Oyna şakaftar. Kırpırlayın. Kırpırlayın şakaftar var. Kameranda. Hayırlılar oynuyor. Çakrıyor baldar. Karar baldar. Ne mi? Kaç yapıyor? Baldar okuçlar. Orta. Ha. Yeter mi? Yeter mi? Masa dağılmasın. Ne yardan? Shot, Tolik, shot. Shot. Gayga koy gayga. Tırp olayına kaldı.
To'g'riz. O qizlar yomon tuxalatlar-chi. Jikkadan kishnaga bo'ldi. Tikrosdan. Baleshda to'ptapka. Balesh men oshga yozib bordi. Bordim to'ptapkan, bordim. Niyoqa qo'yib qo'ytizib. Asosiy. Daha paskal haber Bastı zor mu? Hey! Yaman aldı. Güneş! Kıkırla baldan çakıp o yakta şakaktan tarafı. Yaka bir top jerge düşse bol kıkırıyor. Hani? Baldan. Ket kaldı olur. Kaça ket kaldı? O kişine koyalım. Bir top oldu. Kayak şakaklar. Nak mı? Çeker gönderler, çeker gönderler. Araslar yap. Maydan. Soğan diye marayla valla. Ha, olur mu? Ne bu? Ne bu? Ömür aldım top alıp koyalım. Magazin var. Şey waterpolo idi. Ya, спокойно, Атлас. Akıl değil mi? Hayır. Cengiz naked da. Aa, zaçınıyor bu. Ay! Dağı dağı. Geçti var demek şurası geldi. Sekreter şut. Laboratı mı? Anla. İlk alın. Nasıl? Tünde? Bunun tünde balığı mı?
Ne oldu? Var ya baldan uyuşturup duruyor mu? İyi değil mi? Bak pasajlar bütün toprak bunlar. Sakatlar aldı. Bek koluna nıkat. Oynadı suyun. Sakatlardan boğazlar mı? Ha, ayıp. Kim ayıptı? Bekir ayıp. Hadi şakaklar. Alt bekleriz, libere oyna kredi. Libere oyna nasıl? Ustam bu da. Sıcağıyla. Hava sıcağıyla. Gitti, başında oynayalım, başında. Başka türlü koydum. Altayki atlet, daha Altayki atlet. Tıkma, taza, taza. Oy. Temiz. Yo temiz. Yo Yıldız balet ettiler lan. O balda kıl diye alçal balet ettiler mi çekersin? Hadi balda konu. Oy çıktı lan. Oy ne kadar çoğu var. Katakçıyız. Dört sardım. Var oy ne kadar çoğu. Balet etmiyor. Sekreterce. Sözler daha hayatım. Keptatları koyu var. Bastırmazdın mı? Şunu.
En bulakta qarayım. Жақсы, өте жақсы. 8 топ балақ ойнай бара. Қайт. Жөн топ келді, жөн топ. Топқа кетті. Алды қара. Алтын басын іштеп кетті. 2 блок. Ya, kaç. Çek geri. Dördüncü plaşatka, Baymak Kayrıcan. Harbi gözün telefonda. Şöyle pirinç yapıyorum da. Akciğer ve hanım sosları. O aligarmi dağmalarının sürüyorsunun üstünde yok. Aynen, Tibek'in olsun bile tek kutu. Arkadaş böyle bu. Nereye gidiyor? Hop! Can gele. Pas. Oyna.
Buradaqdan жақсы. Getirek. Vay молодец, Ravshan. Nerede? O nerede kardeşler bol başka yerde. Tamam, şey yapalım. Молодец. Şaşma benim seni. Büdceti. Hareket kaldı on büdceti. Şaşpay. Ha, koluna. Al koyun böyle. Nurman'ınki var bu. 10.
Buraya Nurbek. Nurma bas. Çek. Kamera oğluna gösterip koyatılak. Vale işke pole oğluna. Benim ağın yaptırdan tartsam. Hoppa mansı.
O Silyanı koşmam mesela. Ya non çıkartsa lan onu. Top kaç etmişsin burayı. Ja, Orzak Szymon, patrol zeszły do przeto. Zaperli adı şimdi. Dalboya koymaya çalışacağım. Tasayın bir yakmışsın bak. Biraz kaynasana. Yer burada kara burada. Nasıl şey? Bu ne? Vay. İyi kırılmış. Mutlu yapmak gerekiyor. Nurpek'e sinirlendim herhalde ya. Geçmiyor mu? Kes, молодец, kes. Bloka çıkmayla koydum bizi bloka. Çıkma degen sana. Fotoğrafı istiyor. Güzel. Aygır mağdes aygır. Oyunun işi başkası. Aygır. Kaytala.
Koşanları oynatar. Komiseri oyna. Hadi. Top böyle çabasam bay. Sağa git. O zaman işte çabala git. Ak kolundan. Geç abi kadar. Burada ne? Ak. Ver koyalım. Çok geç kaldı şu an. Siz vursanız. Wow! Oyna kovalım. Oyna! Pas! Oyna! Evet, benim. Wow! işte kovalım. Haydi arkadaşlar. Blok! Kanala ver gerek oldu. Ya Murat bir yapalım. Oldu. Молодец. Построились. Bekle öyle siz harcayın. Yüz.
Oyun maraton çekerken öyle aktif yapıladı ha. Altış parası. Taş kavuruşacak. Verdin. Bende. Şöyle. Vur. Ha. Ya bu vurgandan caman ha. Vurgandan caman bu. Ye. Давай. Oyna. Eyle bir betini katıra. Çok. Başka. Kaçar. Evet, please. Aldıran. Pas koydun suyun mu? Ben. Oy! Pazar. Kameraga vuruşuyor böyle. Videoga düşüp atladın kameraga vuruşuyor. Davay. Başla. Başla. Erkin abbandı kara. Erkin. Sol kolda. Gel. Korkma sen bile kalmasan korkma ne durum bu? Bile kalma ben Haydi. Oğlum carvete ben carvete. Poля. Подач сложный. Кайтпайт кайра. Аман. Еркет, пасты қара, жақсылап. Қалмаңғыла сазы қара. Yok, suya kadar. Azalap kadar. Altını koku temiz koku. Yaş görünüyor pis oldu. Bırak. Cumağına ki. Kaçma. Oyna.
Yok gönül sinem ilgili oynayıp koy ki. Evet. Yine işte denizde yaran çok olmaz da bu deniz bilir mi? Açı! Ya. Koyduk aynı kaçıran koymak nerede? Geçin o. Göz kırmıyorsun eski göz kırıyorsunlar. Yey! Ya katın cumağla gel. Жақсы. Мәлике. Erken oynayın. Getir şu tavukları kaydan. Run! Yet! Zaminde bak, zamilerde bak. Ben telefonun bataryası öyleyim de bak. Aytıp koyma mı o? Aytıp koyma mı o atlar? Aktar altını gel. Yetti 11'e. Açko. Hasta var vurma. Gel. Vurma. Şunu tart olma. Çak. Hoppa. Yapma. Çok pompayla devrettim. Day.
Jengib oldu, Ko'ksarak. Jengib oldu. Atını çalmaydır abi, oyna var. Yok. Bekemke. Dörtte beş. Mandırış! Mandırış! Oynadık desin. Başla. Andırış. Ligal karan, ligal. Şu oynadı. Ali Serkan'a da açtı. Oynuyor.
Almazsa, çekte. Ulan, yakın ulan. Hoppa! Kimi hazır bir takılet oynadı. Ergi. Koşmayın. Ye. Sarı seneki sarı. Sarı bilen sülünü öğretken be. Sarı kıspırık alma sülünü öğretken. Oyna. Hop, Ramazan taşladı. Güray. Hop. Şaka koy. Göz. Bravo, oynama. Oynat verdim, sıra mı atan? Davay, oynayız. Yetti. Düğün kanat tutuyor. Hoppa! Out! Vurumcusuzdan öl. Almaz geldi. Yakala oldu. Andış gerek. Давай. Boş dur. Давай. Поставь шкара. Алтайкеге айда, Алтайкеге. Hadi. Vur. Yey! Sürün. Ya zato zor vurduz. Алтайке, çıkıyor şıkıttır. Давай. Gel. Опять! Çok. Алтайкеге айдар, Алтайкеге. Can geldi. İşleş gerek Алтайке. Sorunu biliyorsun bak. Line'ye çıkıp koymuş onu. Mayl kaytarın. Altın kes kaytarasın. Na geldi Davut'ka işleş gerek. Yey! Altındaki solca. Nasıl tayin değil mi? Ne yaptı? Hiç. Altındaki özümüz çak. Hepsi patlayacak. Çok.
50 жашта, mo жаштар менен ойноштун өзү бир Аллахка шүгүр кыза болот, чоң бакыт. Ар бир спортсмен Алмазекеден үлгү алсаңыздар, жаңылышпайсыздар. Барыңыздарга чоң рахмат. Үй бүлөңүз менен бактылуу болуң Алмазеке. Көп жашаң, эч картайбаң. Ар бирибиз ушундай жакшы оюндарды, жакшы тойлорду өткөрүшкө жараткан Аллахым насип кылган болсун. Бүгүнкү чемпиондорду, жакшы место киришкендерди куттуктайм. Өзүмдүн атыман, баймактыктардын атынан, спортсмендердин атынан. Чемпиондор баягы эле баймактыктар экен. Анан спортсмендер 28 май күнү Баймак айылына жаштар аралык барыңыздар, барсаңыздар болот. Сиздерди күтөбүз. Кечикпестен эртерээк барыңыздар. Кудай кааласа ынтымактуу, жакшы оюн кылып беребиз деп эсептейм. Мен могу жерде жакшы судья бар, барыңар билесиңер. Ошол судьяга баш ийиш керек. Ким эле аты? Чыңгыз сенен сураныч үкө. Баймактыктардын атынан, спортсмендердин атынан барып, калыстыгың ошол жерде дагы көрсөтүп беришиң суранабыз. Чыңгыз, келип бир оз сөзүңү берип кетсең. Ушуга окшогон таза инсандарды, таза спортсмендерди, таза адамдарды сыйлап үйрөнөлү. Күчтүүгө тән берели. Жаштар чоңдордун үлгү алышты үйрөнүш керек. Ошон үчүн чоңдор үлгү болойлук. Чоң рахмат Алмазеке Шакаптар айылы. 28-де күтөбүз. Чыңгыз келсең. Чыңгыз сураныч. Барып бер. Ушул элдин алдында сөзүңү берип кой. Кел Чыңгыз. За менен чыккан кыз сайкал айта берсе кечтүгөн. Ассаламу алейкум. Алыс жакындан келген волейбол көрөрмандары. Биринчиден баарыбыз жараткан Алла Таала чексиз мактоолор. Жананын элчиси пайгамбарыбызга жана салам жана салаваттар болсун. Кайсы бир жыйында Алланын аты улукталбаса, ошол жыйында береке жок деп айтканда, кеч болсо да айтып кой уруксат этиңиздер. Бул биринчиден. Экинчиден, волейбол бул спортто өзүчө. Спорт ошол маданиятка кирет, бүт нерсени камтыйт да. Бирок тилекке каршы ушул спорт, ушул чыныгы таза таймаш экинчи планка деп айтыштан да кыжелет болот ужочу. 5-6 планка өтүп кетти ужочу. Айланайындары спорттун да баркын кетирбейчи сураныч силерден. Бири-бирибиз менен сүйлөшүп, нар жак бер жак кылып, чынын айтканда оюндун да баркы кетип атат барган сайынчы. Келгиле эми спортту мындай бир жанагы көтөрөйлү туугандар. Анан баары спортсменбиз да. Мен волейболист болбогону менен мен деле башка спорттун башка түрлөрү менен жакшы эле жетишкем. Ошон үчүн да элдин арасында кичине болсо дагы аралашып жүрөм. Мына шаарда досторум бар, жакшы тааныштарды атып турган мен. Бирок волейболду ойнай албайм, бирок ойногон адамдарды көрүп тәм бергим келет да. Келгиле мына тәм беришке ham ойногулачы айланайындар. Мен ушу тәм бериле турайын болду. Анан Кубакен чакыруу боюнча иншалла таза оюн, чыныгы волейбол оюндары үчүн мен дайыма даярмын. Кудай кааласа ошол күндөр жетсек, иншалла биз Баймакта болгонго аракет кылам Кудай кааласа даяр. Анан Алмазеке 50 жаш бул Алмазеке 50 жаш бул эми жашоо эми башталыптыр. Эми ойногонубуз чынын айтканда биздин бул чөлкөмдөгү Алмазеке жөн Алмазеке эмес да, мен үчүн Алмазеке легенда. Мындай айтканда биз телевизордон көргөн кишилер да бул илгеричи. Азыр мына дагы деле ойноп атат, уюштуруп атат. 50 эмес эми 100гө кириң аке. Болду, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Алыстан келгендер аман эсен үйүңүзгө жетип алыңыздар. Без номер жүгүлү дейт, алып койсуңдар, мишат булаттыр. Оно кимдики? Ак. Алып койгула, ошодон бир матч чыга алат. Алып койгула балдар. Так, анда урматтуу легендарный спортсмендер, анда сөздү Турсталыкка берели. Урматтуу спортсмендер, күйөрмандар, эгерде бизден кичине катачылык кеткен болсо кечирим сурайбыз. Аракет кылдык, андан анча-мынча инцидент болуп кетти. Ал үчүн биз силерден кечирим сурайбыз. Эмесе жыйынтыгын чыгарганга уруксат бергиле. Жок. Кадыш. 4-нчү орунду алган үчүн Шакаптар бир командасы сыйланат. Жигиттерге бай келген. Шакаптар 10 000 сом. Бойдон кал. Алады. 3-нчү орунду ээлегендиги үчүн Канышкыя командасы 15 000 сом.
талашып мен кырылган манас Кыргызстан чыккан алга кыргыз алга алга кыргыз алга алга кыргыз алга алга кыргыз алга алга кыргыз алга. Ekinci orunda elegen için Kökserek 25.000 som. Kökserek kapitanı. Senin magerten batırlarga bay gelgen Kıran jigitterdi elim bağlap tap bergen Kırgız elim namız köylü namısına bek turgan Kılımga çılдар ötüp aldı gözüm. Emi birinci orunda elegen için Baymak komandası 35.000 som. Kımdan çıkkan taylak batırı Argay jerinden jerimden argim jeti jağından Çıkkan baytik batırı Öz kurman begi biz şatlar Çıkkan eken batırı Öz sata ker tağıldı Kıran güçtü bolgon eken balbay degen batırım Kocuğun kulday güçtü balvanı Öz çıkkan Kırgızda batırı enelerim. Emi özüңөр gördüңөр ertemelenden başlap azırkıga çeyin oynap geldi bizden oyundu kızıktırıp gelgen en mıktı balelşik dep balelşik Yumagulga Sağa ulutum bolso Kırgız men Kırgız men yaxşı görgän beş barmak menen kırmaz Güllöp mana saytman ukmuş çerken qomustu Gülüg attım mendey çapkın gördüm müjer bozduğun Men Kırgız men ala toluğa kalpak basay giygen Biyik koygun üstelimli özelliğine Maydan Musa degen jigit balelşik Çıkpa sendemin düşmanımda Kıran jigitlerim menin er jürek gelgen Men Kırgızmın namus köylü namusıma bek gelgen Bolun yoktu onu koyun Anda mese Luchi oyuncu dep birinci may komandasından Suvan Degenimde kılgan ulut bolum bilbesek Kırgızımdan önör çıkkan ming tarafka taragan Önörlörün örgö çapkan жазуучу akındardan Tokto golday tökmö çıkkan suday tökkön ordunan Ulu Çıngiz жазуучубуз çıkkan düýnü tanıgan Akın çıkkan alı kulday alı Jomart Medinday Sayak bayday manas Çıngiz Baymak komandasından Gafur Lefşe dedi mi kim? Gaybi. Pencerine kılıp ketken kızmatı Bekemezke tutu algın algıska Krazakavde Oşonduktan ulu elime hiçbirin tengelgiz Taşka tamga baskan Kırgız tarık bette çiğilgiz Alga Kırgız Alga Kırgız Alga Kırgız Gel. Mıktı oyuncu dep Şekaftar bir komandasından Avtay. Üçtü balvanımız çıkkan Kırgız'da Batır enelerim bolgan kurman canda tavustay Ener bakırcan çıkkan kısay kal Ayta verse geçti gongus hazır dele göp Yemi bu yerde aksakal oyunculardan Atay Bişkek'ten gelip buna jakşı oyun görsötken Kasımalı Kökserek komandasına. Sağa ulutum bolsun Oşonda ele Ağız Karışkaya'dan gelgen Kerim İsmatov Luchi oyuncu dep Men Kırgızmın ala toluğa kalpak basa giygen Biyik koygun üstelimde özelime eğilgen Kırgız degen ulutum menin kırılgız hiç kaçan Mağa karşı çıkpa sendemin düşmanımda Kırgız Kıran jigitlerim menin er jürek gelgen Men Kırgızmın namus köylü namusıma bek gelgen Bu meyman dostum ilgerten Kılam degenimde kılgan ulut bolum bilbesek Kırgızımdan ömür çıkkanım tarafka taragan
Şakaptar şarkısının meymanları, sizler de bugünkü bayramga hoş gelipsizler. Atayın legendardı bizden учитель Алмазға келіп çoğun bayramдық маңай түз бергенсіздерге рахмат. Шул тортына 50 жаш деп biz komanda астынан белек қойылы. Сіздерге çoğun рахмат. Дағы çoğun oyunlarda uyuşturuyor öyle. Men кейде жаштыгымды сагынсам, арынбайсың eli жаш. Балкынды балалы Oyuncular. Rahmat. Hurmatlı sportsmenler, hurmatlı görmanlar. Buna bugün ertemelenden geç gelin oyun oldu. Barınar cengen komandalar, barınar da kutlayımız. Bu жерде дағы мына көп жерлерде ойнап келатат. Судит етіп, қалыстығын көрсетіп келген Чыңгыз Оморовқа лучший судья деп беріледі. 1000 сом. Зымдан чыккан тайлак батыры, аргай жеринен жеримден аргим жети жагынан. Чыккан байтик батырыбыз, Курманбегибиз шабдан. Чыккан экен батырыбыз, Атакер табылдай. Кыран күчтүү болгон экен Балбай деген батырым. Кожон кулдай күчтүү балбаныбыз чыккан Кыргызда. Рахмат. Мен постоянно ушинтип нар жак бер жакка белек берип калат да, разымын мен этип балаңыздар үчүн. Бирок эч качан тажабайм да, ушу бир оюнчу бар, мен үчүн легенда оюнчу. Ушул кишинин оюнун мындай үлгүлүү оюнчу деп айта аласыз да, мындай. Калыс студиялар менен талашпай, мындай кол көтөрүп, мындай күлүп жайнап ойногон ушу Тамберишке Суанике ушуну берип коюп уруксат этиңиздер, а? Мен чынында менин алдымда Суаникени ойношто Тамберишке да, меники эч нерсе эмес, менечи. Hurmatlı sportsmenler, көрмандар дагы кайталайбыз. Эми азыр мына Кызыл Токойдон бир представитель келип айтып атат. Эртең эрежесиз уруш болот экен Кызыл Токойдо. Ошого барыңарды чакырабыз. Saat 5'te başladı eкен. Saat 5'te. Hurmatlı sportsmenler, körmanдар keç болуп кетти. Келгениңерге чоң разылык билдиребиз. Барыңарга чың денсаулык, иштериңерге ийгилик, барыңарга ак жол болсун, аман эсен айылыңарга, үйлөрүңөргө жетип алышыңарга тилектешпиз. Амин. Кран жигиттерим менин эр жүрүп келген, мен кыргызмын намыс. Vay balda okçular. Peki.